Gara-gara sebotol minuman anak muda zaman sekarang. Si Kupai gawean si aku aing. Kenapa? Pai, iya, kenal capek. Siapa? Capek letik dialaan. Nu gede rek ge. Jen, tong politik na, penting mah isina gede. Oh, age itu, kadia, koing bantuan kadia. Terus gampang gimana letik dah. Koing na, bantuan no. Oh, koing. Aduh, si Nopaknya emang. Kau skill bae itu bisa. Kunyuk. Kau bodoh aing sia. Cie, uhan kan pai, hampura. Aneh kuyuk. Sia kalah kabur.